Thugla Richa Runagal ag trid le fiantas na Farragamora leis na mílte blian. Ní ag lár córach hanag me sin seo, ach ag lár córa agus ólas. Ba bhfuil am ólas a ail ar an dóibhil daoine beo insan chantar tuaithe seo. Insan trai seo be méid díirúiste ar bheon agus spirit na ghine a higadír ar an nuignas. Cai mé adhail na bhfuil an aichna céarnagam ar a ggilteach seo is atágam ar cantratha eile sa chunda. Ní fis go dé fés amach rómar sin ar bhela na ggilteachta. Tá mé cur túslam thuras a lehanis anada a dúsgurt na chunda. Áide bhfuil talú mói. Is cinse bhfuil buint mhór ag sefras an tala seo le múna na níní a das a níos a chonaí agus a thug an maithe a ddír an seo. Bhí orm ma anla charintir fear seall I maileann na ngáilógla ar bhrúch baie na muile ruaí. Is bug géal atá idir aim géala go bhaile agus a aim bearla Milford. Bhaistíú an taim géalagar mar eall ar an bhéid galóglaí nó saidirí tuarastáil as Alban ar an coní san áit a néadóibh a bheith codú leis na tíisí géalacha I néadan na Sasannaí. Is in san 8 uaistéag a bhaistíú Milfordar mar eall ar an bhuilean mór a bhí lár an bhalla. Tá méid dul a bhfuilú le Seán ó Doriain, anas go bhfuil mé rinseolais fan dóigh ar aithrí an lehanis agus a teoran leis na cinnta. Chéin, an é seo na gaftaí isteach go fanait? Seo thuglaid sin a rá, tá muid an seo ar an bhóthir idir ballan an galagla agus an cheadú a chiil. Tá sí an fanid ag an dreithe a gearú a chiil. Ba ráile fanid bheith bhaid ní smó ná mátá sé inis. Snes san teanam beidir coppla céad bliana hain. Bhí riad anada ag sínu ó Rathmullen go ballan an galagla síos go cin anada. Inis Déir muid goil fanid ag sínu ó an cheadú a chiil go dtí teasála anada. Agus bhfuil mór an teannachar agus rómór an teannachar deanta ag mór le níd tíar chonal ar cheanta seo? Well, bhí na Donnelly na O'Donnells agus ar na Daly mar thug sé dála. Bhí siad sin ag ganas an seo cinse, but an clan is smó síle mar ó tioncarach ar anid na clan Tifne, na McSweeney's. Hannig siad san ó Alban ó éithir na Halban hart fa 3 chéige agus bhí sé do réim ó bhainid go dtí hart fa 6 agus 10. Bhí 5 hís a déagar ar clan Tifne. Thug sé do gá chaislein cinnig mairás an seo ar an bhfuil rua, ar Ellenbug sa bhfuil rua, agus cin eile ag Rathmullen. Thug ruaí mac Tifne an 10 tíise thug a bhain maire thug sí na Carmelites ó Ellen chléire gandí bhíá thug sí go Rathmullen agus bhaine siad manisteir an sin. Agus tá rion maith den bhainisteir faca go fáil. Hanna gleidú mór ar ghéanra anada le céad bliana nuas. Rud a dag níos lú caintear I géala gan. Níor thara an tarthú seo an gánas do cheann ná do ghine eile. In 2000 agus is 7 churmuid giltad bhí anada ar bon leis an ghilige a chiomhnú agus a aithneartú. Tá dhéiretí a dhéanú agan churmuid anamne ar na bailte faran sa gilta a léig, ar muid rangana gilig ar bon bhí freastal maithir na rangana seo, ar muid deanú ar níhel. Réimhí muid ar lehanis anada an tomara a gcónaí lena maithe a thuirte dír. Áile baine de gra a bhí a thugáil an seo, ach le blianta beaga nuas hannig leidú ar líon na bheirmíorí baine. Rud na grúig tarlú san codeala den tír. Agus thuí codeach go ar thóir pór eile álaí. Bhí táhacht leis an iascrach agus leis an táhaíocht ach tá dá chonscoil sin imithe go mór a léig le blianta beaga nuas. Thug Charlotte Dill as an cathrú cíal pór uair is steacham na háite. Heag siad gur ó talú máis a cantar, agus go deocamh an pór seo a dír go máid ar glas na gilteachta. What kind of breed of cattle are these wildly special?
This is the Dexter cow. They're an Irish breed of cow, and they date back as far as the 1800s. From Dundrum in County Tipperary, it was a guy called Mr. Dexter, and he had interbred the Angus and the Kerry Blue, and that's to come up with the smaller cow. They're smaller than both those breeds of cows. Years ago, every small farmer would have had a Dexter cow. They would have kept them for their beef and their milk, and they were known as the poor man's cow. So and then when the bigger cattle came in from the continent, like the Charlies and the Limousines and that, the Dexter sort of became a dying breed. Up until, about 10-15 years ago, there was a lady in Northern Ireland, Deirdre Hilton, who was very active in getting the Irish Dexter back into Ireland and getting the breed well known again, which today now it is quite well known. So it's gone from like a poor man's cattle to like a gourmet beef, which is great. They're very easy to keep. They're very light on the land, and of course then they're very easy fed because they're grass fed only. And talking about the grass, why is this particular part of the country, good for keeping these kind of cattle? Well, because they're an Irish cow, they thrive in hilly land. They don't need a really, really rich grass, which a lot of the bigger animals may need to sustain them. And we're very lucky down here because we're right beside the coast. So our animals a lot of them that we would be finishing down by Ballaworski, and they would be eating a lot of seaweed and all the seagrass, which has a lot of natural salts and a lot of goodness in the land. And they would forage away for the natural herbs and heathers and things like that other cows may not like to eat. Do you find yourself becoming attached to the animals, and do your children become attached to them in any way? Our first Irish-born cow was born in 2009, and she's called Maisie Moo. Like, she'll always be here. We'll never sort of sausage her. But no, you can't really form it. You've a herd of 200 animals. You can't really form an attachment. You go very hungry. And how have consumers responded to this kind of meat and the here? I think a lot of people are going back to farm to fork. They want to know their farmer. They want to know where the animal comes from, how it's kept, that everything is above board, that they're treated well, and again, what goes into their food system. There's no growing agents or anything put into our animals because they're allowed to grow naturally. They're allowed to fatten naturally. Our animals are 2.5, nearly 3 years before they go to slaughter. So it's like a fine wine or a cheese. The longer you leave it, the better it becomes. Tá cric croch halwa an tíomh higher than Chathrú Cé, agus virtuar the devil's backbone orthu a Merla Corrier. Is shelf a chéalaíon chalwa a Gaeilge, agus is tíomhhaoin chalwa sin tá stráidhil a Glan Bhar. Bhí teaghaigh na Gaeilge a mar a rim anseo ar a bhain, ach aniu tá sin níos mó cosúil le stráidhil a tréige. Agus méag tuairt ma ai ó hui haar cric chalwa teag rák rom a winan an tarc as ma gáthúil. Caim mé sí tamil, agus an tíb na seo a chuas deag. Seo trai Ballymastórcar. Ní aontas ar bíorm gur ainm nu ar an darna trá is fearr ar a dóin. Tá sé ar chum de 3 thráideag sa chundaí a bhfuil brata gur amach. Ba é an Irish Observer is Sasanna a thugann tideal sin dá, agus dearthainn gur ó comatas géir in nún an áil don ionar sin. Tá coscar éascaracht, ach ní féidir cosca chur ar ghinnear bí táidsin a bhhainte as an rák seo. Tá fásaigh teacht ar thonscail na terasachta in Ngearan faoi láthair, ach tá iarthúscair a ghunagáil ar an bhallan céach go fáil. Tá daoine éirithe sa cantar I ggéirí sin a athhrú agus a theachta níos le smaointe agus targaí uaire. Duine agus sin Sean O'Calla ar ó Coney ar a Sasan, agus dil na bhála le brinleid fa éireacht na háite a chur a grí. Well, muir cheann an talú firma seo, agus nuair dil sé arás na bhála thocraí sé ar an seanse firma a achóirú. Le hin na hebre tógala sin chuir sé faoi in Niort. Oh, the good life
fun seems to be the ideal. Ní cruach an sin, agus cinse gur féidir colú na chithe a aileán. Rhuí sé lethar campala nó glampala an nearm. All the sadness you feel. Tá mise a gal a winch fu man an nacht, agus tá super ispaní agam, rudaí a rinneú a dheas do walla. Fall in love. Nes, Sean sia. Ispaní, tífan mí, agus, what is it? The Dexters, and Dilly at the Woolley, and with the other the Flapper. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Cai sé gur heol níomh colm cilne golóir, nó tar a rion le feicáil fod na chundé. Tá tubar banithe an seo ina honor, ach ní hé an chéad duine a bhí san áid. Tá rion sean hefioltachtaí ón ré ribh colm cil le feicáil an seo. Tá iars mí ón clothais agus ón níos creú le feicáil a bhaneid. Níor tháinig íon athrú ar áileacht an canta seo ó is go his. Níl sé go thomlann sillir, cé thug an chríostaíocht go faneid. An é colm cilne, nó a chol cahar níomh de bhadog, a deirtar a bhhaí manisteir an seo sa séhuis. Feigim mu sinnig na sainolíthe, agus trefhí mise lom. Tá cósta ghun an ngáil ar an chionnas fuide sa tír, thar 1,000 kilometr. Is mí aontas a chaitheann sé a chró, ach tá níos mó le deanúhain na bheith hiúil. Seo an arsa farraige ag póláidir cósta thir anada bhfuil andúil ag an luxpóir isce an. Tá cósta thir chunal brach le lungmheisiú éagstal le thar na blianta a dhéanann ábhar simile do Thomadóirí. Agus méid siúil cos cladaí, tá sé cosal le bheith deanú má bhallaí ar chos céimethe na stara. An ualaíocht an ngéimhrí 8 rinneú claraí den frigéad Soldana a mí ó fuinte anada a Lochswilly. Boithú omlan ar bord, agus ní hánig sláán ach parad óháid. Bhí aim óháid ar aine a bhí ar a bhainneal, agus ba áhar aontas a bhí an. Éana a bhí abal de luirt. Nílas agam an ró géalaigh aige, ach ní bhéh. Go géir ina dhé sin, scríbhann Captain Hill a bhí ganas ar chláhain na Sasna an Ngara. Litir ag bardas bhaillethe clia, ag mollúid se solas a thógáil ag ceann anada. Galago leis an mollú sin agus an 8 cur tús leis an tógáil. Hill sí an te solas den céadúir ar leabhar fádraigh 8 is a 7. Is mí aontas a chonaic an te solas ó hin, agus is mí buad a chabhail sé. Tá ólas faoi le ag céar me galháin ar star a cheantar. The cooler le bunch le níomháin an teálas an na heisciad th timppla ar chu fada sé séidir agus a seat th le tíhann na níirlaí rud a chur jeú le réon na géal ar na tíise géalann se agus chur túis le diaspora na ngéal. A hastáid gur bíon an mór amat a bheith chuis leis an teálas an na 1,800 na thuí an Saldana go tón Paul caiú gaihiad céige duine ar bhfuil an bad na Carrigan sin na Mahalásúlaí. Ó 1900 de cuaig nar hanig an lectar sa seis, chuir sin jeú leis an cinnal fearra thairíthe, so níor gá leis an leas cyfadaí teálas agus níor facan sin na an príomh cyfadaí. Nar a ddíir sé sin a maithas go jobra 1903, chuir sin jeú leis níor facan seo a hamháin éisian mar freastal ar an teálas. Ach bíon an solas go fáil ag lonrú agus go san héanana mé. Ceint sé a táhaidir le fás leis an solas a has féidir banistead agus freastalíon ar bhaile clia na rechan na níoltóirí go bolgan na mé, so níl an gá leis an fear bhíon na chonaí hí an seo níos mó. Tá jazz solas anada faoi churam chomisionéir na jazz solas. Tá sé ar chun de chuig há solas a tá rénithe le a chóirú a dhéanamhartha. An bhuithe sin de orbrid anada teo. Fuair sé deontas le chonadólis agus lóistí na thógáil, agus fásclíú am léana é.
roiinniú an cin seo, de bhhar na haileata a thart an seo, agus de bhhar an cáiste gníomh a bheagin, so tá sin go hantar ar fad. Béis sé seo mar cin scríba áit mé imaginón na tuair a bhela iste, agus tá Medina mar cáiste dochas ar mar chola dochasa, má bhela Medina iste go joci forbert ní bhhain ar an líon na tuair seo, a thar na gnóna áitiú agus go mééis siad san an istáithe leathnú amach agus tiú daoine ástú agus rud mar sin. So tá muid rilí dochasa go mééis mar cin scríba don lehénis omlan. Bhela is cinnal even an fariste agus seasan de sé na gansaí péile lig is cum a sacr péil géal an na kisfiil. So be sin a bradó las agus tá sin an fá for mé héon páirteán agus tá mé páirteán ar fá blion na gáir a leiad. Agus tá an bród sin le feicáil go mór a másc muitir na háite. Is é an spirit sin agus cóibrú le chéile a chuide lo, dúis Pride of Place a bhainte má the garage. Is iad na Charlie iad híana atá críláir a phobal an seo. Tá muitir vegetíir an seo le fada, an Charlie Hawáin ag tuairt serviceí éagsúla don phobal. Rud a Harlaíonn go minic a gantrathe tuthe. Go minic chur olmhargaí mór a jeú le seapa tuthe, ach níl sin Arlaíonn seo. Níl mór na bhfuil le fáil sa seapa seo. Tuigim nuair sin a ceanúid le a hall. Agus na cuairt é fád ar bhainm Colin McAteer, sé hart? Ja, dat is in de koning tja, couple keer met door, houden zijn. Ar mhaid? Ná mór slasa. Siadúir atá Colin a tháinig barna sa bhara go. Ní grót an seo atá ag fáilháis, ach tá sé ag brachar was. Colin, inistú rubba go faoin gró seo. Hosaí muid gabhíle is an í. Hosaí mé lom féin, bhí mé gobar le maithir mar airla cóir ag an náam, so bhí agam písabag faoin industry. Bhí mé géirí obair a bhí níos caithfí sé seaasa maithid ar conal. Sí le lán daoine go were maybe a wee bit mad. And there hosaí muid, a lot of people hadn't heard of the concept of more environmental or more sustainable coffin. But once people sort of started, I suppose, listening to the fact that you're chopping down oak trees that were standing there for maybe 300 years and not being replaced. The fact that we're making coffins out of a more sustainable material suddenly made sense. You're also looking at bringing back, I suppose, a skill that has been lost in Ireland, which is basket weaving. Tásúlagam gur fada go mé a chuid targaíochtaí dheorm. Ach aniu tá chuid chónratha a níl I ngá chundé sa tír agus Harlár. Ba a lá garman a casú duine a chur smuoinú eile ina insin. Únir talú na bhíon, agus thug sé talú ar leasta Colin, chun réile go nádratha a cruthu. Iné prósés ad a planala leis an chóirle chundé, tugu cadóibh an áte oscailt in neamhíle sa hiondeag. You often hear people say, oh, just bury me under a tree. That was one of the things that initially got us thinking about this business, was hearing people say that. I suppose you look at your traditional graveyard, you've got big marble headstones, concrete surrounds, concrete paths. There's very little wildlife, there's very little nature in that. You're really taking that ground for perpetuity. You're taking it out of use. What we've done is different. We opened our graveyard. The first thing we done was we sowed it out with a wildflower seed. We planted trees around the place, made a few paths, just by cutting the paths out of the grass and the flowers. The people are buried, we plant trees on the grave, and the whole place sort of becomes a nature reserve. So the ground is a second use. A lot of the families that are using it love it. Went into salt as a number shot? From the first day I went out with my father to do a funeral, I always felt very comfortable sort of talking to people about what was going on and helping them through it. I see this as maybe a wee bit of an extension of that. We get phone calls, we get
Like we had a lovely letter from a woman last week whose son was buried in one of her coffins. A friend of hers had said to her, nature never betrays the heart that loved her. And that had really sort of sat with her, and she thought she would share that with us. Makes coming to work and what a lot of people would see a sort of gloomy industry, that a lot easier, if you know what I mean, and we enjoy it. Is sampla bhá éagró Colin a léiríonn úsáid cliste a bhaint as acmhainní nadratha. Is léir go bhfuil más ag muitir anada an saibhras nadratha agus éireachta ceantar, agus fis mhaith acu go bhfuil tábhacht lena gíomhna. Nar a dul ífan na gilahhain a cháid dúchais, lehanis anada ó bhaile a chlia. Thug sé faidir ná grú éireach ceáil anada ag fáil an tahantas agus an táirde tiltte go maiige. Nar bhog mé bhile, bhí an samagam tá samagam ar fad sa Gaeilge agus sa cultúr agus chuaigh mé go Berlin len grúpa se gilt fiú anada. Agus thocr maidir go leor amataí a chur siúil seo sa ceantar len Gaeilge cin le afiochu a dhéanamh agus go mbeadh daoine ag glóirt níos mó Gaeilge agus mar sin de. Agus cumáile sin is ceoltar mé agus sin mo chláán ar fad agus is ceoltarí mhámaí freisin. So idir an bhirte a bhíon thocr muid ar an cótas ónú. Bíon rangana an, gach seachtain de fáistí agus daoine fásta. Rud a bhar pobl anada le céile. Well, an rud is smó tá mar sé tris tógal an cótas agus an ó bhanú na hionanta go mbeadh session ceáil na ihe géile agin an sean san hála an fanhóltaí. An méid daoine tá tris chat len ceáil a cloisiint agus le daoine ag daus agus a grince. So bíon bráú las ag na hionanta sin na smó. Stoian bíidir coisin na defriachtaí idir se agus an áitneile na chola méid cinna brú níl daoine faoi stras, níl sé grí timp na háte tá 100 intabog agus tugann daoine rudí go réon seo. Tá ceáil go smirann tú, agus cé bhfuil an áid scartha ar shiúil ó thuúil na ngine, tá spirid ar leith le mothú sa phobal seo. Is iad na buntáistí timpachta tá náid mar seo, na fion bheitha difriúil, agus trána deasa gan bhiliú, cosal leis an cinn seo i mbailí chéarnain. Seo seanse ó réin na tíar na talú. Buíchas de dhé tan rééis an hart. Réin a bhar úsal ar ó cuacht omlan ar henantaí agus iad abalta bheith tútach agus cruí. Duine acu seo na William Sidney Clements, a deathí a gár níos fuide ná a chos. Fiú go fáil, níl a más a luútear é. Ag cion droma tá leacht an ómús de hir grathirí anada, agus a mis ag bualadh le duine do Witcher an sin. Bhí trúr tír grathirí an, Níl ó Síl, Mícheál ó Heirachtaí agus Mícheál McGilloway a Nanya, ach ar bhar aithne orthu, mar hir grathirí anada. Iarú de Níl a tá Mícheál ó Friel. Bhain siad san éachta má ar an darna le d'ebhrann áití ag seaadmas a hát, mar rinn siad ionsaí ar William Sidney Clements an tríú le de létrama hall a gceathrú na coile idir crabhairt agus ball na ngála. Agus chuir sé jeú leanna ré an seo a bhánaid agus a ráscail. Cai gurú drochlú a maithasama ar níorla. Rud a bhain a thar le gláin se ahanana má is réamháil a farthain hall a ráscail le ainmhí a chorán. Bhí se baidir na spúirthaí go mbeadh ainmhíthe ar a chuid talún na daoine. Ní raibh muitir na háite gala chu suas leis an bhrúd seo níos fuide. Bhí croniuón, sacraíú go mbeadh trúr a gáil trasna bhfuil ruaidh agus gneanú siad iarach jeú a chur le síl William Sidney Clements. Is bag duine nach ró ar an olalas bhí go déhhéag dul hála. Fiú a chud serfantaí haon. Ar a bhaidín sin bhí ré chapel a gáil
agus cáiriiste ar a bhirt acu. A fear a bhí choman se darna capal padra go luag, bhí aige gur nionsú le bheith a tarlú. Agus bhín capal a bhí aige san bhí se bacha a bhaidín sin nach chuir se ridan isteachan. Thógan trúr chura síos cuain na mhuil ré. Ó gabhlann réach go dtí cathrú na ciliú, agus bhí cura eile ré dóibh mar bhela éilethe. Agus iad a bhlach ré le léchaine dhéanú ar Lord Leitrim, hanig fear neamh chorach an balla. Lean Mícheál ó Charity é, le deanna cinse nach méo sé ina aanaise ar an rud a bhí gal a hála. Hanig an íorla agus rin siadionsaí ar a dráthúir bhí bart leis agus mariú a trúr ó bhaidín sin. Mariú a bhirt eile ar dús agus bhí níorla gcónaí na heasú agus bhí grim scadaman aige ar cinehhain den na buc a warí an dana eile é mar bhriise an gona hearach legín agus bhriise a bhliasc. Agus Mícheál ó bhuathas duine bhí cinnta has an dúnmhara seo? Nuair dag a bhirt a néit ar inse a dúnmharú, chu sé trestan na mhuiile ruí a rééis agus mar naró sé de smuitiú i gceart agus dag sin na gonaí agus ahan rud an lísa chora agus hanig napólíní ar na gonaí agus bhí sé dabalta cinál náca anú le daoine sa cheantar. Agus chaith Mícheál ó Charity tréimh se sa phríosún thuas a leafar. Agus nílas thugann go fáil a bhuair se buas. Bhí scéal an go bhfuair se buas thuas an sin agus gur tugann óhála agus gur carthú thuas a groch an afran é an sin. A tá scéal eile gur éalaí se ón phríosún agus gonneatha se go America agus gur chéis se a híal hálann sin. Agus tá mai deanú fásta gur cíiste airigid an chunne ólas a caihí nar lachna ar bíile an airigid mar chaithe a bhirt deala acu a híal an se áháid go dtí go bhfuair siad buas. Chur actraí na máine sin, dearú le ré thuútaach an tríú ar le Leitrim. Agus chuir sé teachtrach láidir má ag tíanaí talún eile, gan mí úsaide bhainte sa guacht, is cuma cé go neamh urchaide agus a hílann siad a bheith. Is dóithe gur seo ceanna cantar géalteachta is lú omra agus aithne in nún na ngáil. Ach dáscail sé mar thuúla dúsa, marall ar hebhras na teanga agus spirit na daoine. Go bhfuil fanid mar cheád ag ggur an réagan na chundaí is fuide ó thuaí. Is léirú máide tá an ar an teanachil, ar scatha céile á bhharan na daoine. Tá tír dréach dáchréiste an seo a tá beá bethe le ainmhíthe ionlaithe agus plandaí. Agus tá mé Tharbheith sásta go leithne chur thugam ar chud an chundaí nar ó aon curma thugamar anna féin. And the new series continues next Monday at the same time here on BBC Two Northern Ireland, 10 o'clock.